Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Habari TV. Habari TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe kandi atosoye. Turi kwigenekerezo rya 22 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Igisirikare cya Kongo n'abazarendo barimo kurasana mu buryo bukomeye cyane n'abarwanyi ba M23. Igisirikare cya Kongo kirimo kwigamba ko cyamaze kwigarurira za lokalite nyinshi. FARDC iravuga yuko igiye kwerekeza muri Ngungu ndetse na Rubaya. Amakuru yizewe arimo kongeraho muri kano kanya aremeza neza ko imirwano ikomeye cyane kandi amasasu arimo gusatira ibirombe bya Rubaya, ndetse agace ka Ngungu nako imirwano irimo kugasatira. Iby'iyi mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Masisi turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko imirwano ikomeye yabereye muri Kivu y'Epfo, ni hafi neza y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ni ku ntera y'ibirometero 30 werekeza rwagati muri Bukavu. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 22 amabombe ndetse n'amasasu menshi cyane byumvikanye mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo bakozanijeho n'abarwanyi ba M23. Ni imirwano yamaze amasaha agera kuri 2. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza neza ko abasirikare benshi cyane baguye muri iriya mirwano. Ese ninde wegukanye intsinzi? Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko M23 irimo gushyirwaho igitutu gikomeye. Intare za Sarambwe ziri mu bihe bikomeye cyane bya politike. Intare za Sarambwe biribonekeza yuko igitutu kirimo kuzibana cyinshi. Ku ruhando rwa politike ndetse na diplomasi birigaragaza rwose ko ubutegetsi bwa Kongo burimo gutsinda bano barwanyi ba General Makenga. Abanyamerika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bakomeje gushyira igitutu kuri bano barwanyi. Ese biraza kugenda gute? Ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko bugiye kwisubiza umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kuryoshya Abanyamerika kugira ngo bashyireho igitutu kuri zino nyeshyamba maze bazirukane muri Goma ndetse na Bukavu. Ese M23 koko iraza kuva muri iyi migi? Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Turaza kugaruka kandi ku makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Imbonesha kure yacu yitwa Habari TV. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mudukunda kandi mugakurikira amakuru tubashikiriza, ndabamenyesha ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 23 tuzahindura imikorere. Ku nshuro ya mbere ibiganiro byacu bizajya bigaragara imbonankubone. Nzatangira kubagezaho amakuru ngaragara kuri kamera za Habari TV. Nzatangira kubagezaho amakuru turebana imbonankubone. Murararitswe rero, bya bibazo byose mwajyaga mwibaza, amazina yanjye mwifuzaga kumenya, bamwe bakanyita ndasubiramwo, byose muzabisobanukirwa ku munsi w'ejo. Murararitswe. Muri kano kanya rero munyemerere aya makuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwa Kongo.
Imirwano ikomeye cyane irimo guca ibintu muri Masisi. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 21 habaye imirwano ikomeye cyane. Igisirikare cya Kongo cyavuze yuko kigaruriye za lokalite nyinshi, ibice bya Katoyi ndetse n'ibindi bice bihakikije. FARDC n'abazarendo bavuze yuko bamaze kubicakira. Nyamara kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 22 nabwo imirwano yakomeje kandi y'injyana muntu. Abamenyesha amakuru bacu ndetse n'amasoko yacu muri kariya gace arabyemeza rwose. Ku munsi w'ejo igisirikare cya Kongo ndetse n'abazarendo bigaruriye ibice bikomeye cyane muri Katoyi. Hari za lokalite abazarendo ndetse na FARDC bigaruriye. Nibyo rwose, intare za Sarambwe zavanywe muri kariya gace. Amasoko yanjye aremeza yuko kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 22 imirwano irimo kubica bigacika, ndetse biribonekeza ko imirwano ikomeye irimo gusatira agace ka Ngungu, ndetse iyindi mirwano ikaba irimo gusatira ibirombe bya Rubaya. Igisirikare cya Kongo n'abazarendo bamaramaje, barimo kurwana bakoresheje intwaro zikomeye, ndetse biribonekeza ko imbaraga zabo ari nyinshi muri kariya gace. Urwamo rw'amabombe rurimo gusatira ibice bya Ngungu. Amakuru kandi arerekana neza ko ibirombe bya Rubaya bigeramiwe. Mu minsi ishize ubutegetsi bwa Kongo bwafashe bino birombe bya Rubaya biri mu bice bigenzurwa n'abarwanyi ba M23, maze Kisekedi abyongera ku rutonde rw'ibirombe byeguriwe Abanyamerika. Amakuru akemeza yuko ibingibi byakozwe kugira ngo baryoshye Abanyamerika, maze bashyire igitutu kuri M23 bayisabe kuva muri biriya bice. Kugeza ubu rero biribonekeza ko imirwano yahinduye isura. Harimo kuba intambara ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano irimo kubica bigacika. Harimo kubera urugamba rukomeye. Hari indege z'intambara za Kongo zirimo kuvundereza urufaya rw'amabombe muri biriya bice, ndetse biribonekeza yuko abazarendo na FARDC barimo kwisubiza bimwe mu bice bikomeye muri Masisi. Ku nshuro ya mbere rwose ndabamenyesha yuko abazarendo na FARDC bambuye M23 ibice byo muri Masisi, ibice bya Katoyi ndetse n'izindi lokalite zitandukanye muri biriya bice. Abarwanyi ba M23 kuva ku munsi w'ejo barabitakaje. Ndasubiramwo, ku nshuro ya mbere hari ibice byatakajwe n'abarwanyi ba M23 muri Masisi, kandi biribonekeza ko FARDC n'abazarendo noneho bamaramaje barimo gusatira ibice bya Ngungu ndetse n'ibice birimo ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Rubaya. Imirwano iracyakomeje, urwamo rw'amabombe ruracyumvikana. Harimo kubera imirwano y'injyana muntu muri Masisi. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika muri Masisi, ndabamenyesha ko muri Kivu y'Epfo naho urugamba rwambikanye. Kuva ku isaa 11 z'agatondo kuri rigenekerezo rya 22, ibitero bikomeye cyane bya FARDC n'abazarendo byibasiye imicungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ni ikibuga cy'indege kiri muri Kivu y'Epfo, giherereye mu ntera y'ibirometero nka 30 werekeza muri rwagati muri Bukavu. Amakuru yizewe aremeza neza ko FARDC n'abazarendo aribo batangije ibitero bikomeye. Imigambi yabo kwari ugucakira ikibuga cy'indege cya Kavumu kugira ngo bazabone uko berekeza muri Bukavu. Ariko amakuru yizewe aravuga yuko abazarendo bakubiswe mu buryo bukomeye. Abazarendo na FARDC bagabye ibitero muri Kavumu, babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Amakuru yizewe arimo kongeraho aravuga yuko abarenga 40 baguye ku rubuga rw'intambara. Abandi babarirwa muri 40 nabo biravugwa yuko bakomeretse mu buryo bukomeye.
yari imirwano y'injyanamuntu yamaze amasaha arenga 2 irimo kubera mu micungararo ya Kavumu. Muri iyi minsi ibitero shuma birimo kwibasira ibice bikomeye muri Kivu y'Epfo. Abazalendo ndetse na FARDC barimo kwisuganya muri za teritwari za Karehe, muri Kabare ndetse n'abandi barimo kuva muri parike ya Kawuzi Biega. Bose rero barimo kwisuganya ndetse barimo kugaba ibitero bikomeye cyane mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Gusa intare za Sarambwe nazo zirimo gusubiza inyuma bino bitero. Amakuru dufite nuko muri iyi minsi FARDC, Abarundi ndetse n'Abazalendo, utibagiwe n'abacancuro bo muri Black Water, bose imigambi yabo ngo ni ukwisubiza umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Amakuru dufite aremeza yuko FARDC ndetse n'Abazalendo barimo gutegura ibitero bikomeye cyane, ibitero bigomba kwisubiza umujyi wa Bukavu. Muri iyi minsi iri imbere ibintu bigiye gukomera. Narababwiye ngo intambara ya nyayo nibwo igiye gutangira muri Kongo. Amakuru yose arerekana yuko FARDC irimo gutegura ibitero karahabutaka, ibitero bya karundura bigomba kwisubiza umujyi wa Bukavu. Amakuru kandi akemeza yuko FARDC ndetse n'abacancuro bayo bari mu migambi igamije kwisubiza umujyi wa Goma. Muri iyi minsi rero ibitero shuma birimo kwiyongera mu micungararo ya Bukavu, ndetse amasasu menshi cyane amaze iminsi arimo kumvikana muri biriya bice. Hari amakuru dufite yemeza yuko abasirikare ba M23 ngo baba ari bake cyane muri biriya bice. Biravugwa yuko intare za Sarambwe zaba zikwiye kuramforusa ibirindiro byazo muri biriya bice, kubera yuko Abazalendo na FARDC bamaze iminsi barimo guca muri humye bano barwanyi ba General Makenga. Amakuru dufite aremeza yuko Abazalendo ibihumbi n'ibihumbi, abasirikare ba FARDC ndetse n'abamayimayi benshi ngo barimo kwitegura ibitero karundura bigomba kwisubiza umujyi wa Bukavu. Mu gihe rero ibitero birimo kwibasira imicungararo ya Bukavu, ndabamenyesha ko abarwanyi ba M23 bari mu bibazo bikomeye. Intare za Sarambwe ziri mu yabira, intare za Sarambwe ziri mu bihe bitazoroheye. Politike ndetse na diplomasi birimo kwigaragaza ko bitari ku ruhande rwa bano barwanyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'Uburayi bakomeje gushyira igitutu kuri M23 ngo irambike intwaro zayo hasi, ndetse bakomeje gushyira igitutu kuri bano barwanyi ngo bave mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ubutegetsi bwa Kongo bwakoze ibishoboka byose, bakoze lobbying ndetse batanze amabuye y'agaciro muri Amerika kugira ngo Amerika nayo ikoreshe imbaraga zayo za politike maze yamagane bano barwanyi ba M23 ndetse ibategeke kuva muri Goma na Bukavu. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko bugomba kwegukana ubugenzuzi bwuzuye ku mujyi wa Goma na Bukavu. Ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko barimo gukora ibishoboka byose, kandi ko ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bugomba no kugera muri Goma na Bukavu. Ibingibi rero bisiguye yuko M23 yaba itakigenzura ibi bice bya Goma ndetse na Bukavu. Ni mu gihe kandi igitutu cy'Abanyamerika ndetse n'Abanyaburayi kirimo kwiyongera kuri bano barwanyi, basabwa gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Muri iyi minsi biribonekeza ko M23 irimo kugenda yemera buhoro buhoro ko yaba igiye gufungura ikibuga cy'indege. Ndabamenyesha yuko mu minsi mike cyane iri imbere ikibuga cy'indege cya Goma kigiye gufungurwa, kizanyuraho ibikoresho bya gisirikare. MONUSCO kandi izagikoresha mu kwakira indege z'intambara ndetse n'izindi ntwaro zikomeye. Amakuru rero akemeza yuko M23 niramuka ifunguye kino kibuga cy'indege ngo bizaba ari amwe mu makosa akomeye bakoze,
kwemerera MONUSCO kuzana izindi ntwaro muri Kongo bakoresheje ikibuga cy'indege cya Goma, ndetse no kwemera yuko abasirikare bakoresha kiriya kibuga cy'indege ngo ni amwe mu makosa akomeye bano barwanyi baba bagiye gukora. Muri iyi minsi rero ubutegetsi bwa Kongo burimo gukora ibishoboka byose, buravuga yuko igishoboka cyose kizakorwa, ariko M23 ikirukanwa muri Goma ndetse na Bukavu.